Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami, marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merloloa tengok diri, buideng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami, suku ten keluahan mersodip mo kita, asada tong i dengan iten di perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, tiba gahasan tendim simbadia idi, tiba suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Gelu ibas kuasa perkekena. Bagai sinidok lapihan simbadia, imosi tersurat i Matius bindu 20 walu, ayat 1 ayat 10. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-10 kan si mendok, ulang kenem biar, nina Yesus mo tabakala idi. Laus mo kene, janah bagahkan kene mo, baik karina anggiingku, asal laus kala imi Galilea, isi di mo idahan kala i aku. Ale karina dengan sada kepercayaan. Paskah oda pelin terenget perkeken Yesus. Tapi terenget kita mak singgelu ibas kuasa perkekenna. Peristiwa Paskah oda pelin cerita si masa. Tapi berita keluahan si mengubah pergeluhan karinan jelma si percaya mendahi Tuhan Yesus singgo keke. Perkeken Tuhan Yesus mengubah pengilako si Maria. Deket daberu si deban, si mengidah kuburi enggo kosong. Ibonek atenai gabe merlulu ate, ikinim biar nai gabe berani lako menaksikan kepercayaan na. Yesus memberikan dua tenah si penting mendahi kalai. Imo ulang biar jana laus mo bagahken mo. Tenah ulang biar imo pendilon asa keke menalukan kinim biar deket kining kelso. Kinim biar deket kelso gati mengabat jana pematekan semangat geluh sada-sada kala. Paskah imo mendokkan uwe mi kenggeluhan deket oda mi karina si merembah mi kematen barang pe menerah mi keadaan dekat perjuhatan. Sementara ini tenah laus dekat bagahkan mo, imo sada pendilon asa gabe sada perberita si merembahkan berita keluahan terenget perkeken Yesus. Kita mengketindangkan merkita perubahan pengilako gelu ibas semangat perkeken. Ale dengan sada kepercayaan. Yesus memema kita i Galilea. Galilea maksudna isen, imo pergeluhan ta segenep hari. Isi mau kita nahan jumpa dekat Yesus si enggo keke. Ulang beli kinim biar mengerajai geluta. Dalani aren, merdengan kepercayaan. Janah pesarmo berita kemenangan Yesus nggeluh. Mersodip mo kita. Wale Tuhan, pergegohi mo kami, gelu ibas semangat perkeken mi. Liasate Tuhan. Amin. Bagi mo renungan tasi Darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Juan jua membantah. Shalom.